Sveto evanđelje apostola Luke, 17. glava, stihovi 11 do 19. Zahvalnost i nezahvalnost. I kad je išao u Jerusalim, prolazio je između Samarije i Galileje. I kad je ulazio u jedno selo, sretoše ga 10 gubavih ljudi koji stadoše iz daleka, te podigoše glas govoreći: Isuse, učitelju, smiluj se na nas. I kad ih vide, reče im: idite i pokažite se sveštenicima. I behu očišćeni dok su još išli. A jedan od njih, videvši da je izlečen, vrati se, slaveći Boga iz glasa, te pade ničice kod njegovih nogu, odajući mu zahvalnost, a taj je bio Samarićanin. Tada Isus odgovori i reče: zar nisu 10 očišćena, pa gde su 9? Zar se ne nađoše da se vrate i zahvale Bogu, nego samo ovaj tuđin? I reče mu: ustani i idi, spasla te je tvoja vera.